نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mapuasin sanglit iban puji pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta salawat pa nabi na to jungjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lapay na inahli kalorga niya iban na sin mga kasahabatan niya iban na sin hisiyo-hisiyo inmiyagad kanila pakarayawan sa hingga rumatong inadlaw kiyama. Pataptapon na to din pagmabuka na to pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta yawtod kita niyo mikimatay bat malain ka ni kaaunan na to masi nang gayunggong haagam Islam masi halikusan sinagam Islam labi aula ayawtod kita niyo magrida indagpakan kita niyo sing kamatay na to bat malain kan nahinang nating kawajiban na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. In mahulin niya mga maas tay mangud sin ako haagam Islam mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sinhambok dum nakalabbaw nakalando in pagtangis sin Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala miabot in lugay niya nagtangis sambil yabutan siya sin mahina at hapagtangisan makatay manghuran kamaasan sin ako hakam Islam faqila lahu dunhayan aun na nga suhukan niya sarta aun na mayta kaniya long sintao ini atabki ala dhunub bang biya makatuyakaw tay manghud ko uno ba hangkan kaw yan nagtangis hakarna mataod na indusa mo nahinang mo pa Allah subhanahu wa ta'ala dihay ni pa akhadha nibtatan min al-ard kimawa in Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala tingi anday na mga lupa ampan niya iyan in tao ini adh-dhunubu ahwan min hadhihi law na in pardusahan lawi inggaan niya rin sin amin ini innama abki khawfan min su'il khatimati sa gawa law na in pagtangisan ko wait anta ko sinbunal hangkan ako nagtangis
Karna long nahanggaon ako, indagpakan ako sinsa ngi kamatay. Subhanallah. Amo yan to in piyagtangisan sin Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala sin tibukan sindom. Wala na maray sin hakatibukan sindom naghangol mo nagtangis sa milyabutan sin mahinaat. Pag-asubo ni piyagtangisan, mabuka siya, mahanggaon siya, indagpakan siya sinsa ngi kamatay. Subhanallah. Innamal a'malu bil khawatim. Ingkatan, amal katan, hinang-hinang tarihadun niya aw sa jakatubtuban niya. Doon na katumubtub hamarayaw at awakan tumubtub si hamangi. Wa innal abda yub'athu ala ma mata alay. Ang pabuhiun inhambok ipun haadlaw kiyamat banghaw mo siya hal miyatay. Bang siya miyatay halong karayawan, buhiun siya sintuhan halong karayawan. Bang siya miyatay halong kangian, damikyan, buhiun na isab siya sintuhan halong kangian. Hatin niya mga mas, tay mangudsin ako hakam Islam. Subay imbiya kato tani umangan angan patuhan. Inbang mayan patubtuwon niya ingkabuhi na to, hasarayaw-rayaw kamatay. Sawag intao mapatay, hasarayaw-rayaw kahalan, intao yan marayaw in pagtulak-tulak niya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanintuhan na to Rabbul Alamin. Masinya kita niyo piatumtuman. Sartain patumtum ini daran na to pagkarugan sa kahaba adlaw Jum'ah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Long sintuhan. Ayaw tod kamu magrida, indagpakan kamu sin kamatay illa wa antum muslimun. Long sin mga magtatapsir, malaingkan in kamu yan masih kamu halikusan sin agama Islam. Wala kamu nakakuha. Dahil halikusan sin Islam, masih kamu nang gayong sin Islam. Masiniw yagad indakan sin Islam. Masiniw hinang indakan sin Tuhan. Sahingga nadya kamu, tiang suan niya walihan, masira kamu rito halom sin agama Islam. Subhanallah. Hangkan suway in Muslim labi awla in bar iman angan-anganon niya pa Allah subhanahu wa ta'ala inbang man patubtubon sin Tuhan in kamatay niya hasarayaw-rayaw kamatay. Nauning pagyanon sa rayaw-rayaw kamatay. Ibang biya diin hantang intao miyatay asarayaw-rayaw kamatay. Nasabot na hadith kaya riwayat sin al-Imam Ahmad, Iman sin at-Tirmidhi, wa sahahahu Albani fi silsilatis sahiha. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi'abdin khairan ista'malahu." Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila aun kabayaan sin Tuhan, dahil ha mga ipon niya, maba niya rihilan karayawan, ista'malahu. Gunahon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lagihon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Usalon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu, kayfa yasta'miluhu? Dihay ni nangatsuwi mga kasahabatan, ridwanallahi alaihim, ya Rasulullah, lilayan kuno kamu, pasawahan kuno kamu, biya din tayin hantang, bangin Tuhan, aun maba niya rihilan karayawan day na mga ipon niya, bat gunahon niya, usalon niya, kalalihan niya. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li amalin salihin qabla mautihi. Subhanallah. Intao kagunahan pasintuhan, intao kalalihan pasintuhan, intao usalon pasintuhan in pangilahan kaniya, yuwaffiquhu li amalin salihin qabla mautihi. Taupikan siya sin Tuhan, in makahinang siya sin hinang marayaw, harit pa siya dagpakan sin kamatay niya. Allahu Akbar. Hay bimakna sa suko sin mga sila nawapat halong karayawan, sa suko sin mga sila minui pahadarat sin Tuhan halong karayawan,
Mga tao yatto asal di pahadunya ririhilan na sila sinallahu ta'ala karayawan. Dirihilan na sila sinallahu subhanahu wa ta'ala sinamuing kasanyangan di hadunya lawi aula kasanyangan bang hipagbak nila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan in beriman bang haunu siya bihayaon subay niya tututukan marayaw. Bang siya kihadayatan sintuhan nagsasambahayang subay niya tututukan, hindi siya mapatay malengkan diyaon siya pagsasambahayangan. Bang kaunan niya halom hidayat sintuhan damikyan, ayaw niya tuod, dihilan lawang in syaitan, amin makasud, tiranan makalayo siya magbalik dahil nga hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apila sa mga manusia, puas sila kaya hidayatan liyaw na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pila sadya mga manusia puas nila man nag-ibadat, liw pa nilang nagbalikin ibadat dahil nga sabab yakto, diagpakan sila sing kamatay nila. Ahal in sila, nagmamaksiyat at tawakan himinang sinaminhinang kagi, bukon kababayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampay kita manusia, wayrun hibar iman, bukun bar iman, di takay ngatan bang uning katugtuban sing kabulitay. Along sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith niya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi alkitabu fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunal tudlaw na. Aun day hangka taurain kani wang mo kita unin hinang yon hinang sintaw sulka. Subhanallah. Sahingga in piagutan da kuman antara niya, iban sin antara sin sulka biya da kuman hangasta in layo-layo niya. Ay bima na masuk na to siya makasud palom sin sulka. Fayasbiqu alayhi alkitab. Sabab sin liyaong siya sin syaitan, sabab sin siyasat siya si syaitan, sabab sin tiyay kuran niya, in panawag-tawag sin Tuhan, iyagat nin hawa napsu niya, in nakasulat hakitab niya hinang marayaw. Hatat kala in siya nakahinang sin hinang mangi, nakahinang sa sin hinang mangi, bukon kababayan sin Allah Ta'ala, sambil yabutan siya sinaming kamatay, na hinang sabab kiyasud niya palam sin apin ng kajahanam. At niya, subay inhambuok beriman, daran-daran niya iangan-angan patuhan, ya Allah, pagkayari na ako, timitindog harya akan mo, yari na ako himihinang sindia akan mo, ando pangayon ko kayo mo, ya Allah, inbang man, in ako patayon mura, abihay ning kahalan ko. Hati niya, pangayon ta pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pagyanong husnul khatimah. Amin marayaw in pagkamatay ta. Marayaw in kahalan. Sinamo in pagkamatay ta, hawak to kita tiyang suan sinaming nyawalihan. Sin malakul maut. Amo in piagwak yawakil sin Allah subhanahu wa ta'ala, magtangso sinaming nyawalihan sin tiap-tiap dayng hakatutan niya. Nasabot si mga ulama, aun dayng hamanga hinang, bang nato siya mahinang, inya untanda, in kita niyo kya rizkian, simpagyan husnul khatimah. At tawakan, in kita niyo piyatay sintuhan, asarayaw-rayaw kamatay, asarayaw-rayaw kahalan. Hambok na rin ang mga nasabot si mga ulama, an-nutqu bisyahada. Wayroon dahin ha mga Muslim, bariman, nakakabtang sinkabtangan la ilaha illallah, haway pamyukto in napas niya, in tauyatto siyaksian sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahin ha mga sarayaw-rayaw, pagkamatay niya, iban dahin ha mga manusia diyan sinamin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin arisin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah.
Hisyu-hisyu manusia. Ingkaunan sinaming kainapusan kabtangan kiabtangnya riha dunya hawala pamyugtuin napasnya la ilaha illallah dakhala al-jannata inta uyat tulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam makasud palong surga. Allahu akbar. Hangkan sunnat kato taniyo bang aun sung na mapatay, bang aun sung na muy pahadarat sin Tuhan, bang aun sung na manaykod dayng hadunya in patumtuman ta siya sing kalima la ilaha illallah. Ipapakabdang ta kaniya in la ilaha illallah. Sabab in apasun ta rin dito in tao kimabdang sin la ilaha illallah immahulim yugto in napas niya in tao siyaksian sin nabi dahing ha mga sarayaw-rayaw kamatay kimugdan kaniya iban dahing ha mga manusia piyason sin Tuhan palam insulwa niya. Subhanallah. Unin nalisin Nabi sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum bila ilaha illallah. Turkinani ulong sin Nabi inta usung na mapatay kanyo yan sing kalima la ilaha illallah. Ayaw mo na siya sabuti sing pagdunya sabab di na magmumpat ka ni pagdunya niya. Ayaw mo na siya patumtumisin unin mahala ka niya rihadunya sabing niya turi na makamumpaat ka niya. Ayaw mo na siya sabuti sin uno-uning kiabin niya rihadunya sa indaran-daran mo batbaton kaniya, indaran-daran mo patumtuman kaniya. Tuhan, pangabtang ko la ilaha illallah. Uto, pangabtang ko la ilaha illallah. Ama, pangabtang ko la ilaha illallah. Tawakan hisyu-hisyu na rin ang mga masuka to. Sabab intao nakakabtang sin kabtangan la ilaha illallah. Intao yan dahil mga siyaksian sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imma kasud siya palang sulwa. Subhanallah. Hangkan on hambok kisah. Hakis ni maka kita niyo matakaddam sin bunal unartud inta ubang siya nakakabtang sin kalima la ilaha illallah. Hawala pamyugto in napas niya lapason siya sin Tuhan dahil hapinat ka jahannam. Unang kisah ini. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam فقال إنها هنا غلاما قد احتضر يقال له لا إله إلا الله فلا يستطيع أن يقولها. Aun hambuk usog di matong matupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law na ya Rasulullah. Aun law na hambuk bata sung na law na mawapat sung na mugtoy napas sung na malaykod dayng hadunya yadto siya long niya tiutulkin sin la ilaha illallah sa makasusa mahunit niya hikabtang in la ilaha illallah. Subhanallah. Nagsumbong inambok tawin ni madto para Rasul sallallahu alaihi wasallam aun hambok bata sung na mawapat sung na mugtoy napas yaon tiutulkin si mga kasahabat tan pakabtangon sin la ilaha illallah sa di niya kakausan kabtangon ni la ilaha illallah. Nag-us-us ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyan ni tao ini. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha tao ini. Alaysa qad kana yaquluha fi hayatihi. Bukun kalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in tao yato waktu siya muhi kakausan niya kabtangon ni la ilaha illallah. Bukun kalong na in tao yato kaya sa ako pa niyo kakausan niya kabtangon ni la ilaha illallah misan makapilan niya balikan. Bunal. On maktunisan bata-bata kakausan na kabtangon ni la ilaha illallah. Sabang intaw sung na mapatay, bubion sadya sin Tuhan intaw makakausmutang sin la ilaha illallah. Subhanallah. Bihating halga sin la ilaha illallah. Kan nakaminsan di matungin Musa. Nanganjo ay Musa pa Allah subhanahu wa ta'ala long sin Musa alaihi salam. Ya Rab, alimni syai'an ad'uka bihi wa adhkuruka bihi. Long sinabi la Musa ya Tuhan kuando hindu ya kulong na sinamuin dua. Supplication nung simbasang galis. Usalon ko hipagdua kay mo hatawa kan hipagzikir kay mo. Uno in hindu sin Tuhan kan Nabi la Musa alayhi salam ya Musa qul la ilaha illallah.
Long na ya Musa pangaptang sadya ko sin la ilaha illallah. Long sinabi la Musa alaihi salatu wassalam, kullu ibadika yaquluna hadha. Ingkatan ipon mo ya Tuhan ko kakausan nila pagkaptangon ng kaptangan la ilaha illallah. Long sinallahu subhanahu wa ta'ala ya Musa dungog kao. Banghirutang in 7 lapis langit, iban na sinlupahan si pagtimbangan, iban in kalima la ilaha illallah, hibutangahan si pagtimbangan, lamalat bihin na la ilaha illallah, tanto matunggang intimbangan, karna sin bugat sin la ilaha illallah. Allahu Akbar. Nung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatao ini, bukun kalong nga waktu siya ruhi, kakausan niya kaptangon ni la ilaha illallah. Long sinamintaw nagsumbong, bala ya Rasulullah. Huun long na ya Rasulullah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mana'ahu minha inda mautihi. Nainu-inuin Nabi. Uno ba alaw na inahinang gaggat, may ta mabugat hakabtangan hadila nin la ilaha illallah. May tayan. Uninhinang sin Nabi, pasa'ala ummahu. Iyasumu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina simbata ini. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam haina sin bata ini long nga baro ang biakato. Hawak tumuhi pa intao yaon unin paghinangon niya. In sambong sin ina kana sawama. In kaaunan long na sin tauyan hawak to siya ruhi pa makusog magpuasa. Allah. Wa kawama. Damikyan bang tungandong makusog magtahajjud. Wa yatasaddaqu ad-dananir hatta la na'rifa waznaha. Iban long na intaw yan makusugtod magsarak ka. Intanda sintaw na kya sarak ka na, di na mo na kaingatan intaw kya tukbang niya. Ha mga manusia. Walakinnahu sa gawa long na long sin ina yufaddilu zawjatahu alayya. Sa gawa long na inbata yan, labi piaruli niya in asawan niya, daing kako. La ilaha illallah. Walakinnahu yufaddilu zawjatahu alayya. Sa gawa long na inbata yan, labi niya piaruli in asawan niya rin kako. Way natima ka din Nabi nag-us-us. Panahadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Magtuy-tuy timindugin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iban miya ka di mga kasahabatan na timindog ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang panyakyat tuwin bata yat yun na nagkukulang. Sung na mapatay, sung na mawapat, sung na muktin na pas, sung na may pahadarat sin Allah. Ang panyaiyan ina sin bata yaw. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hamas babayaon, ibnu kihuwa. Long na babo amunainin anak mo. Amunainin long nin anak mo. Long sin maas babay qalat na'am. Long nga amunayan ya Rasulullah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dungog kaw. Law anna nahran uhjibat. Bangsaw pa malong niya aun kayo aun narka yan aunahan mo kita mo biyarin ng paso. Bakila laki mahuli aun unian kay mo. In lam tashfi'i lahu kafadnahu. Bang di mo maapun in anak mo yan. Ahinang na hinang niya kay mo tanto sunugon na mo siya. Long sin Nabi mawa na kayong bihayat to. Mawa na kayong bihayat to. Na ina misan pawiya din. Indusa sin anak on masul. Lumabbaw inla sa anak dahil sinamuin. Dusa na hinang sin anak mong payla. Amoy ati kasabunalan. Misan pabiya din laggo sinamindusa sin anak hamaas on wakto pagtuntong sin maas anak ko. Misan pa'y sa punuhon ko anak ko. Pagkabihad din iyan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kalong hambuk maas. Bangsaw pa maaon kayo aon yaon naglagab-lagi kita mo magrida na kaw. Insunugon in anak mo bang mo sari syafaatun. Hari mo siya maapon na hinang niya kay mo. Unin sambong sin ina kuntu asfa'u lahu. Ando ya Rasulullah ayaw na maapon ko na siya ya Rasulullah.
Ayaw mo na sa sunog ya Rasulullah. Longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fashhadillah, saksi ko lang pa Allah Ta'ala, bi annaki kad radit, sin in ikaw nagrida na ko, sin miyaap mo na yung anak mo. Longsin babae ini, raditu ala ibni, raditu ala ibni, raditu ala ibni. Miyaap ko na yung anak ko, miyaap ko na yung anak ko, miyaap ko na yung anak ko. Puasman, kiyap tang sin maas, sin miyaap na yung anak niya, kiyat to sin Nabi sallallahu alaihi wasallam imbatayat to. Long sin Nabi ya kulam, ya kaulong na bata, Qul la ilaha illallah, bihaon long na kaptang ko la ilaha illallah. Wala da naglukay long sin bata ini, la ilaha illallah, ang panyatay. Subhanallah. La ilaha illallah ang pamiyatay. Wasman kiyap tang simbata inin la ilaha illallah, magtuito imyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi ankadahu minan nar. Insa sanglitan iwan pupudjihan hatuhan Allah amin nang lapasi habata ini daing haapinan ka jahannam. Hakis sa ini matod pangadyan makawasin kita niyo. Muna-muna maka na to pangadyan dihay ni ingkab tangan la ilaha illallah, maluhay kabtang mong singkatan. Maluhay. Sa gawa, bang intaw yon na hanaza, aun waktu kahunitan ni manusia kumabtang kanya. Labi awla ni mga tao bardusa. Ang kanon hadis di matong ding Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang intaw halom na singkubul, dumatungon kani mungkar iwan sin nakiri. Bangin niya suya untao bukun bariman. Way kabuka patuhan, way nahinang karayawan patuhan. Misan pa biya din saldik ni hawak tuli hadunya, maunit ni kabtang intuhan ko Allah. Long sin mong kariman sin nakir man rapuk, hisyo intuhan mo. Long sin tao ini la adri, di kulong na kaingatan. Kalupahan magtinla ilaha illallah. Pang kita bang mumemorize illa ilaha illallah di maabot tuan hangka minute, seconds dalong sin bahasa Angkalis. Makabtang min la ilaha illallah. Sa bukon katan, makakabtang sin la ilaha illallah. Maling ka na mo rin mga sila bariman. Yuthabbitullahu alladhina amanu fil hayatid dunya wa fil akhirah fil qawli thabit, bil qawli thabit. Pataptapon sintuhan ng mga bariman ning kabtangan taptap di nila tud pagkalupahan amo ning kabtangan la ilaha illallah. Allahu akbar. Ning sa suko sin amuin nawapat. Ya kabtang niya ing kabtangan la ilaha illallah. Intaw rin ha mga siyaksian sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in makasud siya palom sin sulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Ini kamarwa dahil ha mga pangilahan hamano siya marayaw yung pagkamatay niya, bang siya mapatay hamalam Jumaat, iwan sin adlaw Jumaat. Pasuko sinamuin yuktuin napas. Sindom Jumaat, iwan sin adlaw Jumaat, intawyak to rin ha mga kiariskian sintuhan sin husnul khatimah. Kasin bihayaw, adlaw Jumaat. Adlaw sa rayaw-rayaw. Panghu singkatan adlaw. Pihi huli ka Adam. Adlaw runhan pianjari sintuhanin Adam. Wa khairu yawmin tala'at fihi syams yawmu Jum'ah. Sa rayaw-rayaw adlaw humwa in mata sin sukarun hanamunin adlaw Jum'ah. Wa fihi waqtun ma min muslimin yad'u illa istajaba Allahu alayhi. Aun waktu dunhayan data sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang jakpatan in muslim na kapangindo arunhan magtuitay maun sintuhan kaniya. Demikian adlaw dunhayan sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ipagpataw salawat kaniya.
Damikyan adlaw fihi taqumus sa'atu. Adlaw unhan patindukon sin Allahu ta'ala adlaw kiyama. Ni manusia nawapat miyatay sin adlaw Jum'a atawakan sindum Jum'a intaw yan dayn ha mga marayaw impagtulak-tulak niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sablong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu laylatal Jum'a aw nahariha illa waqaha Allahu fitnatal qabr. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayroon daing hamanga muslim iabutan siya sin kamatay niya sin malam Jumaat at tawakan sin adlaw na Jumaat illa waqaha Allahu fitnatal qabri malain kanin tauyan lappasun sin Tuhan daing hasiksa halom sin pakubulan. Allahu Akbar. Kubul. Di na kausuyan ng kubul. Aming kararahitan sing kamatauran. Yung kaibanan di magat magkubul. Sablong naman, muka ako makita ako kubul. Bukdain ha mga sabab, di magat magkubul. Sablong na mabuka ako makita kubul. Narisan ka bukan kubul. Sa pamindatungan sing kita niyo katan. Pamindatungan sing kita niyo katan. Ay Nabi sallallahu alaihi wasallam iniyan na waktu siya namisita pa mga makabir kakubulan din ang mga kaptangan niya assalamu ala dari qaumil mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kasalamatan kasajahitran ha mga kauman si mga mu'minin iban ing kami ni bunabon na tuling kami nilong sin Nabi murul da isab kani murul kita kata. Ning sa suko sinamin nawapat sindom Jumaat iban sin adlaw Jumaa intaw yatto sa kaula-ula lappasun siya sin Allahu Ta'ala ununo na yung padyatog na lang sin kubul aming katangisan sin Uthman ibn Affan radiyallahu an in Uthman ibn Affan radiyallahu anhu idha waqafa ala kabrin baka in Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wang siya magtumindog aunahan sin kubul baka magtangis. Faqila lahu ma yubkiki ya amir al-mu'minin tadhkuru an-nara wal janna fala tabki wa tadhkuru al-qabra fatabki. Long na ya amir al-mu'minin hangkan may ta ko magtangis bang ko magpakakita ko. Pinsan mong si Uthman ibn Affan, law na inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal qabra awwalu manazilil akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aysar waman lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Long si Uthman ibn Affan radiyallahu an hangkan ako lang na nagtangis sabab diungugin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkabtangan uning kabtangan sin Nabi innal qabra awwalu manazilil akhirah sabunal to din pakubulan amo yan in panagnan stage sin adlaw akhirah bang upama kun hagdan amo na nin panagnan hagdan harapat to padlaw akhirah. Ampay miyan ni Uthman ibn Affan faman naja minhu hisyu inna labas deng halom sin pakubulan kata hindi kinis bara papangasukan ni halom sin pakubulan kaya jawaban niya fama ba'dahu aysar puas mayan niya tulong sin Uthman diungok niya ring Nabi sallallahu alaihi wasallam paluhayon ang papaluhayon sin Allah kaniya katan impagwa na ring hakubul maluhay bang numatoy na adlaw akhirah in pagbista sin hinang ni adlaw akhirah maluhay. Subhanallah. Impagsud niya palom si sulok maluhay may ta sabab dito palom sin kubul pialuhay na sintuhan kaniya. Naintaw na wapat sin adlaw Jumaa iban sindum sin Jumaa. Baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lappasun na si sintuhan. Dahing ha pangasubo katan halom sin kubul iban dahing siksa halom sin pakubulan. Nawaman nam yan jumin huadapun intaw wala na lappas ting halom sin pakubulan fama ba'dahu ashad bang biya dinin hunit iban sigpit halom sin kubul lawinin hunit iban sigpit bang siya kumuha na ring hakubul
hangkanin tao kun bariman kawayan niya rin sa gumaring halong kuhol. Subhanallah. Di tatod sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inta bardusa, inta wayruun karayawan na hinang patuhan, in kawayan niya rin na siya gumaring hakubul maita. Sabab kay ngatan niya bang mabisa in siksa halom sin kubul labin biksa sin siksa adlaw akhirat. Kunin niyan sin tao. Rabbi la tuqimis sa'a, Rabbi la tuqimis sa'a, Rabbi la tuqimis sa'a. Indua asingkatan bardusa yan halom sin kubuling kabayan nila rin at tumindugin adlaw kiyama. Di na pakiamaton, indo niya sabing kabukaan nila, bangin paso halom sin kubul hanggatos, dublihon sin Tuhan adlaw akhirat. La ilaha illallah. Nain tao, nawapat sinadlaw Jum'ah, ilan sinamin long tadom sin Jum'ah, inyat to karayawan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Na angan-angan tatukatan pa Allah. Ang ngayon takatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab na intuhan na sa namita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pangindua kamu kakulong sin Tuhan, tay maud ko kanina. Hambok na rin ang mga ipangayo na to patuhan, isujud na to patuhan, hidwaan na to patuhan. Allahumma rzuqni husnal khatimah. Allahumma rzuqni husnal khatimah. Ya Tuhan ko, rizqi iyaku sin sarayaw-rayaw. Kamatay, aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير in yattu mga katay manghuran sinako hakam Islam dahil mga marayaw in pagkamatay si manusia apabila siya rizqian sin Allah Ta'ala habihato kahalan. Sabisan bihayat to, beitaan day sab kita sin Allah Ta'ala unin labayan asupaya madawhatta inday nga mga nasapunta hawak tuyat to, kainayat to. Dahil nga mga labayan supaya madawhat tinyat to al-istiqamatu ala amrillahi subhanahu wa ta'ala. Mang kita mawaya madawhat tay na mo induwa na sabunta kaina masisuway kita masi tumindog dun hadaakan sin Allah. Bang upama kun manaw ay nakautod maglingiling ituyan na yung panahon mo. At tinawang kaw yan na halam hidayat sin Tuhan, tuyan in hidayat sin Tuhan kay may kautod maglingiling amin masasat ko sin syaitan. Tuyan. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bunal-bunal tuloy mga sila. Amindaran nila biawat bat harumi man sin adlaw rabbuna Allah rabbuna Allah rabbuna Allah. Intuhan namu Allah, intuhan namu Allah, intuhan namu Allah. Thumma istaqamu in mahuli nagpabuntur na dya sila harakan sin Allah. Bang sila'y ni mapatay, tatanazzalu alaihimul malaika. Magparain Tuhan mong kanila ka malaikatan. Dahil hasulga, ang pasilayatun si mga malaika, ay kamumhanggaw, ayaw kamu masusa, wa abshiru bil jannah. Kam naman, pagkukuyag, kamu sinsulga, amin tiyaga masintuhan kaniyo, kami nainin awliya, malaikat piara sintuhan, amin umiwan kani, hawak tulit to hadunya, iban sin hawak to bihayaon, naray nga sabab yat tumakatay mahuran kama, asan sin ako akam Islam, in husnul khatima in ini dahil mga sarayaw-rayaw hinang paglumba-lumbaan sin kita niyo lamod na rin dito in suway daran kita niyo amo in launta muntol na siya jaharakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini kamaruan niya dhikrul mauti wa kasrul amal ini kamaruan niya suway daran-daran na to katumtuman ng kamatay na to iban suway na to hilang-hilangan ng pangarap na to di hadunya aun waktu sabab sin pangarap tari hadunya kalupahan ta ng kawajiban ta pa Allah. Aun waktu sabab sinamuin pangarap tari hadunya kalupahan ta nin adlaw susungon ta kalupahan ta nin adlaw patindugon kita sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabab yato daran-daran ta tumtumunin naming pagyanon kamatay iban sinamin kasrul amal amin hilang-hilangan tayong pangarap tayo ni sabab aun masulin mga ini dahil nga mga makatitipuray sab katutan yung kirana naming kalupahan tindakan sin Allah apila sadya mga manusia di agpapansin kamatay oo sinamuin 5 labay election wala ko piyang lupahan. Aun dahin ha mga muktay manghod, timawag kako. Long niya tuwan tawang niya ko. Sawab, nawapat in amaon ko.
Nag-us-us ako miyadto. Pagkadto ko, ya sumukulong ko hawno na in janaza. Hawno namin tao na wapat. Daw niyadto halong kusina. Simod na ako madto. Pagkita ko yung tao yadto, iban relos niya malingkat. Iban pantalon niya malingkat. Iban badyo niya malingkat. Nakasud pa lang simpikilan ko. Mangsadya yung tao ini, kay nga taning kamatay niya, tanto rito na sa timutog haway niya nagzikir, ibadat, nanuntong patuhan, sabab, kay nga tanin adlaw ini, mapatay na siya. Sa pagkasinway niya, kay nga taning kamatay niya, sinadlaw yadto nangampin pa siya. Nangampin pa siya, sindumaran siya. Mawa siya mahinang bihayni, mawa siya mahinang bihayni, mawa siya mahinang bihayni. Amoy ting pangarap niya, sa kaling pangarap niya, biyugto si malakul maut. La ilaha illallah. Amoy ting makamuha. Tawapat, halong pag-eleksyonan. Halong pag-eleksyonan. Iwan relos niya malingkat, badyo niya malingkat, pantalon niya malingkat. La ilaha illallah. Way na sa rayaw-rayaw, manusia mun nawapat sa abong nagsusujud. Nawapat sa abong nagbabasa sa Quran. Nawapat halong pag-ibadatan, nawapat halong pagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan, bangmayan kita niyo tawfikan sin Allah ta'ala, amun makahinang sinamin hinang marayaw, hari pa kita ragpakan sin kamatay na to, inallahu wa malaikatahu, yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا الله آمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة واجعلنا يا الله ممن رزقتهم حسن الخاتمة واجعلنا يا الله يا ربنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله